Ni tharikira icungirire hau mwena-ini wa Mombasa kuonania andu kuuma matura-ini matiganite ta maweni kongoya na VOK matharikirwo ni gikundi giki kiria kirekwirwo ni kia andu 20. Thibitari-ini munene wa Pwani turacemania na Maitha Safari uria uramukira motungata ma urigiti thutha wake gutemangwo moko na banga ni gikundi giki kia Mikora kiria kimutharikire mathaa-ini ma thaa 9 cia utuku. Natoka harusini, vijana karibu 20 wakanizingira. Sasa nikaona ni vijana, hawa ni vijana wadogo sana. Lakini vile walinizingira wakasema kaa chini. Mimi nikasema siwezi kaa chini, kikaa chini wao watanimaliza. Sasa mmoja aliporusha panga akanikata, yule mwingine nikampiga, alipoanguka mimi nikapata nafasi nikakimbia. Gikundi giki kia Mikora kirerikanagia guthiururukaga matura-ini matiganite gicigo-ini kia umbunge kia Nyali kuria githire gigitharikagira andu na gucungirira nguraro cia andu 7 umwe agitigwo hatika-ini thibitari-ini. Wananiumiza kwa mkono na kichwa. Na mkono nimevunjika. Vijana vidogo vidogo tu, sio wakubwa. Komanda wa borithi mwena wa gicuaini Rashid Yakub ni oritie aikari a mwena ucio matigakorwo na hahu amu mihang'o ya kugacirithia ugitiri ni yambikitwo na Mikora ino ni irethanwo nayo na ihinda-ini riri ekwirwo atatu ni maikitio ngono kuria maguteithiriria gucarania na aruna ao. Sai wanawajia na officers ya DCI. One of them is the main suspect ambaye tukitafuta for the last 1 week. Lakini leo tukapata akiwa area kwake. Kuringana na aria matharikirwo gikundi kia Mikora 20 nikio kimatharikiire no gutiri kindu ona kimaire no maofitha a borithi maugite tharikira ici tabanirwo ni Mikora 5 iria ikoretwo igethanwo nayo. Handu-ini ha Inoro TV, njitagwo Kate Muthoni.